Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Dialogue ta chan MAIBAM na taram nok chari. Matam ki tholak pa tongan ba issue singi matang da khana nina na ba semzariba platform. Northeast Dialogue ki ngasi thamsariba khana ba topic di. BJP will get absolute majority in the 13th General Assembly election 2027, says Biren. BJP na lakadoriba ko 2027 da pangthok Kadoriba Kugi Tarahumdoi Suba Manipur Legislative Assembly election da BJP na absolute majority fangani haiba wafam se kugi former Chief Minister Chongtham Bijoy na phongdo khebani wafam se kui how kiba leibak pok punimita kugi thamba sanglenda 1975 da kugi leibak sida emergency lauthokiba numitubu kugi chai yankhai mapung farak pagi ningsing tharam oina kugi thamba sanglenda Samvidan Hatia Divas 50 years of emergency Hainaming Tonduna Palantharam Pangtokibani Hariba Thoramasida Kugi Visabigi leader sing Amadi Tongan Ba Masak Naiba leader sing Gamram Sarukyaki Hariba Kugi Thoramatuda former Chief Minister Chongtham Bijoy Haikiba Wafamni Hosiki Equinagasi topic on a Pukachariba topic say Masi matang da kui former Chief Minister si chali bachai sigi February gi that 9 da masama ki form dagi resign taraba matung da kui gi nimit marini suba February the 13 da Manipur da president's rule tamakan hojik se Manipur da president's rule chalairaga leibani Karigi damakta kuigi hojik BJP sarkar se kuigi praja singna thoiba Manipur gi crisis singa mari lainana kuigi praja singna pen ga da pathaba ma da taude hajana praja singna pen na leiba potama khangni but wafamasi karamba kuigi wakalondagi karamba angle dagi koi phongdorei bano habexigi matang de ngasi khana nei nagadori base khana nei na bada sarugya pina bai kuigi studio da lengsinduna library ba expert panelist ma'am the saktak chige ahan bada ikai khumna bo chige socio political commentator pabung Chongtham Bijoy pabung bu Northeast Window gi studio da tramnok chari Anisuba panelist the frontier Manipur gi editor oibiriba oza PAOJEL CHAOBA ozabusu Northeast Window gi studio da tramnok chari Ahum suba panelist Kugi Manipur gi masaknaraba advocate Oza CHANDRAKUMAR ni ozabusu ikai khumna bo chari Ayahan base pamung dagi aduma klakcharge pamung kugi ngasi topic on su bukachare kai former Chief Minister na phongdo ki wafam se kugi mayam sina ngainari base kugi thoiba crisis da BJP sarkar sina pen ga daba praja na pen ga daba thakau sek tawdrabani na 2027 gi election sina miyam na ngari base praja singna singa ga leri base habi pot ama khasule bani but kugi Tuesday da pangtho ki ba kugi function amada kugi Samvidan Hatia Divas ki thoram amada wafam se yamna kugi bowe ba statement am khak phongdo ki ba habitare kugi 2027 da lakadoriba election sida BJP na 40 seat fang kana majority wina kugi mai pakani habo wafam phongdo ki ba habitare phongdo ki ba wafam sigi matang da pamung kamai na yengbi Magi do ai sum wakal pakhan khandana sum longnei na panghai haiba male isen sing na harabada adugi chamathakta 2022 की election da BJP की favorite slogan से अब के बार 40 बार है हमने बा हंदक की मतुंग दे दिए कोई निफु कारणी ना मधुगी हाइना बिदो सुम आमा अदुद सुम लॉग बिजाने लॉग होने ना 60 की मनुंग द 40 is a absolute majority सिंगे न को अदुद सुम 2022 द लॉग की बदगी extension सुम चिंपाव ने सुम चट की बिजाने दा होजी अखोई प्रजा की मुच्चे हमारी चेंज से खंग दबदंग तवे अखोई की प्रजा से ना होजी BJP से कयाम साथीना पामदरगे हाइबसी चाही महिमान हौगिबा लोकसभा इलेक्शन द उठख्रेदना अदुना मदु सुंग खंगदबिदा माइद सोइदना हाइबसमाली नत्रगा अखोगी 40 हरिदो 4.0 हाइदो माले 4.0 एदी डेसिमल 0.0 मोलदी डेसिमल की मतुंग द एनी 0 लाबद कक्लस लो याइदना 4.0 हाइबोरदी 4 दम तारेबा अदमाइना का मिन तौरिजला सोइदिब्रा अदगा हुजिक लेरिबा फिबम चिदा चाही अमनिदा BJP सी महाकी फॉर्चून से इंप्रूव तरपई चांस से सुंगु उदेव जिलेरिस्ता मुई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की लेवल लगी उदे लेरिबा MLA मयाम सिगी मुई गट्स करिकरा मुई वखलदा अखोई मणिपुर शांति कमाई परकनी हाइबन सिंग वफम सिंग कहीं लेती अदगी जो मथक्ता नारांग मैंने तौरीदो संविधान हत्या दिवस है तौईको अदुदी याम फै अखोई थाइना इमरजेंसी की हमने एक्सेसेस मयामदो अदुना मरम मोइनो तौगनी इमरजेंसी एक्सेसेस मयाम जिना मरम मोइना 1977 दा जनता पार्टी पोखिबनेबा
1977 की मतुंगदगी अमुक मखाताना बीजेपी पोखिबनेबा ngasi BJP na ahambada makoina 1984 da ani karambadagi 1989 da moi keno kare 85 kare ade 124 sum highlaise emergency access mayam se de yumpham moraga moina prasar topodai neba amarom di emergency access na ngasi BJP na center da power by is contribution neba pare moina sambidan hatya hairagadi ko moi masa makti sambidan ji kya nga ke BJP se aina hangingi question je akhoi gi hojik manipur da 13 February ka 2025 ta majority leina akhoi gi PR thami se sida di sambidan kai chat khre adigi mamangi 2017 dagi ni BJP na power pari se ko 2017 dagi na ngasi bhobuda constitution da piriba akhoi gi freedom of speech se manipur da kayam thinan dagi si sambidan hatya chingdabra ba adagi amarumda hojik si nationwide when laundry mi BJP na enforcement directorate CBI sijunaraga my political opponent me am haras taru tar jail thame ko chidi sambidan hatya na tabra adagi atopamna duly elected chief minister Delhi gi Arvind Kejriwal fare bel koitan taraga ma je jail hanjan bel ga pi degi targa आप है पार्टी से BJP ने इलेक्टोरल फेयर करने इंटू बंगा मरीदा बनेबा अदुगो टैक्टिक्स में हम सिजनरगा इलेक्शन नक्सला कांदा मा होल लीडरशिप मनीष सिसोदिया न चिंगबा केजरीवाल अति कयाम जो फाजल के जेल थमिदो मदो संविधान लो की मतुंग न थमिने हाइनी बट लो मिसयूज तो बसे तंगरी में हम सिसु ngसागी इमरजेंसी मनोंगी संविधान हत्यारी से सिगा दुम हरप मानव प्रैक्टिस नेबा मखोई मसामक यामन फजन फेयर ओइब्राइ दि ओइदेव BJP सको अरे यूपी दे ngasi जोगी अतिदना चिकरे इन खने बुलडोजर राज है बुलडोजर राज इति केनदा युमम तखाइगनि ना थांजन मित नोटिस पिरेना संडे कोर्ट छुट्टी निना निथवान थोल तखाइबि अदुचु मागी ओपोनेंट टारगेटेड मैम सी संविधान हत्या नतब्रा मोइन दि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नि हाइगनेबा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की मतुंगिना नोटिस पिबि गेप मागी मतम याम पिगदनेबा लॉ दो हारा लागी सोइदनबा nga amaga फाटफा तौरियो मैम से सी BJP से मसामक से इमरजेंसी द मोय यमफम मोरगा वोट का किबनि अदगा होजिकसु संविधान हत्या दि मोय च मानन तौरि अखोइगा सिदि को पेनलिस्ट ओइना फमिनारिबा श्री चौबा मसामकसु पौमी देखो पौमी कयामा ममिंग पलर यामग्रे अदगी NSA आइसी ड्रैकोनियन लो नि हारिनेबा NSA की मखादा फाजनना था कया चाहिँ कया जेल थंगियो पौमी मयाम लेनिबा सिन करिनो सिदि संविधान हत्या नतब्राइबा अर ख्वाइदगी मरुबा मणिपुर अमदी BJP न पानबा तैदा freedom of speech लेतबसे लेय हाइनि मनदी फानी अरग मोइना फारि बिन करिगम चमदी कोर्ट नसु अदम conviction अर जेल पिरकनेबा अदुदी तौदन कोर्ट हे यो बेल थादरिना हरि कोर्ट ने जानिंग दे हबनेबा नोइना फारि दो अर मी फारि मिदुदी पुलिस कस्टडी द नोंनि लेरे कोर्ट पुथोरे पौमियमगी मागी वखल माइंडसेट दुरन काइरेदना अर मी की मचिन मेन बसे सी BJP ख्वाइदगी चौबा अकोई संविधान हत्या ने इसमें थमजके ओके से पाबुना हाम गियो ने फजन थबि खै खगी ngasi फावबदा खगी BJP led government na pala ममतुंग द खै राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगलकपा खगी टोंगान बा खगी संविधान हत्या की पोट से खै याम तौख्रे हाइबनि बाबुना थबि से अदुना खगी आई मथंग से ओजा साउबदा लाचगे ओजा गे ओपिनियन द कमाइ थमिनि खै BJP ना फोंगदोइबा वाफम खै फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना फोंगदोइबा वाफम अदुगा एट द सेम टाइम मसिगा मरि लेना खै यामना अथुबा मतम द खै अनोब गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमकनि हाबगी थाजबसु लै नेशनल लीडर्स सिंगसना मसिगी दमकता होदरकनि हाबगी थाजबसि यामना चाउन लै हाब वाफम सु फोंगदोकी खै एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगबा खक्की वाफम से नतबिदा ओजा कमाइ थमिनि मसिगे से अखोइन सुम उजरक पकांददि पॉलिटिकल अखोइगी पॉलिटिशियंस हाजब तारेको राजनीति तौरिबा मिसिंगसिना ngang kansida yamna jo haibigre chinga khutka mandaba su yam yoigo chinda haibadadi yam phajaba ngata ne haije akhoi lebak si kai haloi manipur gi damakta lepkani natra adagi
development porkani law and order phangani manipur gi keno kai bi yaroi akhoi gi saktam kai bi yaroi kai da me am lawe adu huji geng biune akhoi gi mamang da tori bu thodok me am sida akhoi gi BJP na hairi se election gi leiba propaganda haja batare magi leiba mechanism magi leiba muscle power magi leiba money power sidadi mapangan yam kale yaningi akhoi gi 2017 ne kara pakanda kun ma thoi kara kan se ju akhoi gi lenga shem gi bane haja batare ko adu matam du di akhoi gi center gi full patronage le aduna yamna mom to shem gi bane aham bagi kano se congress na su almost 28 la kam phang do wat ta bane haja batare ko 28 phang gi bane adu mutung da di akhoi second term da di phange absolute majority phange phanga matung is the lengak si phajana pan ga na habadi there is no opposition what labani makoi ga seminary coalition pai ba to political party me am seminary ni adu ta ga di taseng na hara kan da lengak to aina semning by act aina pass on bill loina muk to ya wa ta adu to body lai na tawam thokpra akoi de sabke sath sabke vikas go to the hills adu ada har gar jal hada me am to ni na hai adugi mota khoin thengai na pra ona te na wada laibak si me ko gi 2023 da gi di mai howi na tra mai ho si karamba kamain to na horokhi no haibu di miam loi khangorba oraba yengoraba ade haktheng naraba amadi hujik su haktheng nariba mo madane aduna masigi lengak pani haina tholeiba akhoi gi MLA former kanu hai tare ko akhoi gi legislative elected members sing hujikti akhoi gi deep freeze da hapa thamgre makhoi power leitre ko adu ita gadi makhoi gi responsibility makhoi gi accountability is cry no despite being akhoi gi a majority oriba adugumba total majority phangiba adugumba BJP party na manipur phani hai kana hujik si taseng hai kana di kari phion da laigi hai bisi miam loi unarwa ngatane aduna masigi matang sida akhoi gi promises hai jab tare promise hai ba kan da khoi ning ba kan sida irang si hor ba kan ami chala ami ko ami chala pa kan sida sila ma kan sida khoi gi sidi khoi gi manipur gi high court na loba hathu ba decision number dagi thokhe bi irang ne hai and the amit sa su on record ne si po choi puthok je ge mana hai adui matung da ma se manipur lakani hai ma ga chat khre lakani hai me ko nimitra wani mong da lakani hai mane ma aduna nimitra wani si karam kan da lakhe no de khang re adu nimitra wani matung da ma se laktre but hojike hai ba mana press conference to wi matung da Guwahati sa kibane Guwahati sa kibas da khoi gi khoi MLA hai jaba tare ko masak mun pandata ga su pauchi sing da yaw bane adu ga hojik record su le ngani chalo ro matung sida khoi na amit sa da smai takshin bokochen ba adu da unna bo kana ba tore khole wai chana ne adu tore aduna airport ta impala hala kan sida mayam da phaja wai hai bi gi khoi kam mayam mi pai bi nu amit sa ong lakani ko nimitra wani matungda adai smai tawduna khoi gi manipur gi satam kai dena ba adigi moi cookie fruit na pa mi sing ba ko shepherd of manipur shepherd ta ba gi pot ama kaina hari bi sing se loi hai ma tane ba masi gi sum issue me am sum tam sum nala sakhi kan se khang da man ban because me am na hai ne manipur de khoi public memory is very short but hai reporting see the all on record na tane news pong na wa tane as a journalist akhoi record to report ne ado masigi je hayeng ta matang sawa kanda amuk botom da kanda ningsing na rakadra amuk puthok na rakadra amuk miam da sumai na hayu kang watani ko sini sumai hayu ni haibegi hoji kan electronic evidence haja batare adu miam le ni adu mathak ta yeng biu akoi gi early stage da horpa kan sida hogi miam na nongmai ko pa sina ba kan sida kun ngak pana kun ngakani adagi arambai gi adugi adai club organization sing na adugi ada gi hana mayam se manipur akhoi gi leiba tampak ta leiba sing se akhoi gi imung manung ai itu cha amade ai gi laikai ai da ai proof kanni haina thorki ngata ne matam di mayam su police na kanano IRP na kanano army na kanano khoi ju ba mem ta gi de adu di pra phola ne ta gi akhoi gi
ꯑꯃꯥꯡꯕꯒ ꯆꯥꯛꯀ ꯇꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯒꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯎꯍꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDPꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯦꯜꯂꯨꯕ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NIAꯒꯤꯗ ꯐꯥꯗꯅ ꯄꯨꯟꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯅꯨꯡ ꯄꯥꯏꯔꯨꯕ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯥꯞꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯥꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯋꯦꯌꯔ ꯋꯥꯁ ꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯦꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯜꯂꯥꯎ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯥꯎꯕ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯁꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯚꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯕꯠ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯅꯖꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯅꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ MLAꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35 ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯡꯉꯒꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯍꯣꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗ ꯉꯥꯡꯗ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯃꯥ ꯋꯥꯍꯩ 3 ꯊꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯏ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 90 ꯀꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ हाईवे अनी हांदोनी मैम चटप यारनी हा सिगिजे तसेंग हागन अयाम लिप सर्विस हाइजब तारेको अना बीजेपी की लेरिबा ओय पार्टी म कोइ सिदेजब वादि नचदे अदु पार्टी सिदि यावरिबा मियो खरनदि पार्टी से अमु हना लाक्तना मोम द होना बिब्रा मरमदि मखोइगे रेस्पोंसिबल ओगेदवा मखोइगे अकाउंटेबिलिटी ओगेदवा मखोइगे ड्यूटी टू द लैंड हाइजब तारेको टू मणिपुर हिमालय मणिपुर एंड टू इट्स पब्लिक मसिगे फुलफिल क्याम तौगिगे हाइबदि हुजि मियामना दुम आइना हाइड्रो खंगना रिपोर्ट अमले अदुना मसिगे 40 है हाइबसिदि नंबर गे जे पुंगाइ हाइबदि अखोइ जो हाइबे हा अदुना साइ यामन जो हाइबिगे डॉट अम नमदबिब्रा जीरो दि ममांगदा अदा अखोइना सुम पाबा कांददि होय करी हाइजब तारे एस पॉलिटिक्स ओन तागदि मंत्री मंडल ओरम सिंगदुदि सेन थुम खरादि दुम अखोइ परचेजिंग पावर खरा दुम लेबनिना मखोइ मारता अदुम खरा दुम फलकपे अदु निपान गुम्बा देगी केनो गुम्बा ट्राइ थु गुम्बो योगदा कान खनब सु लेनको मैम की सुम केनो स्पेकुलेशन की वाइनिको पेंड एग्जिट पोल्स मसा हम तो बये हाइबे क्वेश्चन नमदि लेने होजिसे अदे हाना की सेकंड टाइम मीसिंग खक नंग लेहो सिंग सु मखोइदि खुदोंग चाबदि कमाय लेने मखोइना बीजेपी ना कांग्रेस हुनबन अमनि कांग्रेस ना सही कुन ममांगा तोंबा 35 मांगा तोबदि याम थीन इंपोर्टेंट पी अदु बीजेपी दा अखोइना हुजिक लेरि फिल्म सिदि सेकंड तौर मीसिंग नत्रगा अतोप मीसिंग कमायना ngang कतगे हाइबगी मतंगदुने हुजिक खतंगदि वाली अदु ngang अमदि वीडियो एविडेंस नत्रगा मतंदु थौतोइबा रील हाइजब तारेको वायरल चलक्तो याम वाली हाइजब तारे अदुना मसिगी पोट म्याम सिदि लोइना मुक लेबनी अदुना आई वखलोंददि अखोइगी 40 गुम्बा ngam तारगदि अखोइगी मथंग लाक्तोइबा चीफ मिनिस्टर दुदि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर गुम्बा सु दुम ओरप याबगी खुदोंग चाव लेगेद्रा कायनसु दम थमजगे मा हंतजगे यहां प्रेजेंट थम्बिख्रे अखोइगी politically अखोइगी ngang statement गुम्बगी पोट अमा ओइबा हाबे तारे खुमसी प्रजासिंग अखोइगी थोइबा कॉन्फ्लिक्ट सिगी मतंग दा अखोइगी कनागी मतम दा थोइबनु हाबेसु लोइनबा खंगनरबनी कनाना
conflict si phajana akhoi normal sida hanjalakna ba honari bagi habisu praja singna akhoi mangda dum uraga leraba ngakta ni haba tare maramaduna akhoi lakadori election sida akhoi absolute majority fangba or fangda ba habadi praja singna lepkada ba decision amakha oidori bani akhoi thoiba conflict sina sumaram ora kanda akhoi praja sing sina hoji wakalon praja singi mindset ta hoji se kari haina leiri bu habisu dum praja singna khangaba ngakta ni ai mathang se oja Chandrakumar da lakchige oja mamang da su haba tare akhoi crisis ne khorokpadagi so hongnai khogi BJP gi leader akhoi Union Home Minister Amit Shah na phongdo ki best statement singda dum contradictory best statement se dum phongdo ga sulai bani but lai ba se hosiki akhoi constitution a pi ba akhoi rules sing se akhoi phasana nga abra BJP government sina Manipur da habagi question ama su yamna chawna leiri bani akhoi constitution na thaira ga leiri bagi pot ama khaksu leiri bani aduna hosik lakador be election sida akhoi gi absolute majority fangani habagi pot sida akhoi mamang dagi chawna akhoi conflict sigi matang da ba tare praja singi mindset ta so ji kari leiri ba no habis so chingna ni ngai ba pot am khaksu leiri bani phongdoi ba wafam sida oja kamai ni mi ngasi ji moina sang khoi gi subjugation of constitution have tare moina emergency era gi amaka khuji BJP gi moi office se kari thambal sanglen ji da tawri se adu uji Manipur gi context ta yeng se ba ko Manipur ki context se masi akhoi Honorable Union Home Minister Amit Shah na on the floor of the house kai haye da Biren singadra na hangbada akhoi former CM je singadra na hangbada sillo na demand to mo opposition gi lawr ku matam da man on the floor of the house kai haye da kai do bui da makta Manipur ki chief minister sindoino madi yam haibe yam illi haye chief secretary sindu e akhoi na he didn't say anything. Ekoina security advisor happy, ma kaim haide, DGP ekoina happy, kaim haide hai. Ado ina lakse ningi de. Uji Manipur ki crisis se level amada di law and order ne ab. Law and order is a state ki subject ne ab. Now state ki subject oi ba state ki subject sibu mai puna na chain ga dori ba MAIBAM na pugadori ba DGP chief secretary adigi security advisor or pumsoyaba concern jingja center dagi state ki chief minister gi khuchiti form gi kero punjal laga ma habjalo ma mulo to ona center dagi dictate torak pa sa si society constitution si subjugate to gi khwaidagi chaw khudam ne adu orgadi Huju na singa ki thui sina nainadraga dai koi ta chawbon jo haibi huju Manipur da thui ba current crisis si India hai si koi federal structure ni federalism the base to kai no ne yes adu da si federal structure je thugai ri se state ki residual power loi le adu state ki power je loi lo thuga state ki law and order subject si state ki exclusive domain ne sidai sida center de gi hapa aga state ki makut punjan me se cd naina da ba aduga 1970s ki redundant oi ba relevant oi dra ba puna mada stuck to le be se masi ai wakhan da di wakhan si thok ta ba gi yam chaw khudam ne adu sima le jare aduga koigi 40 kani haibase masi ai wakhan dadi masi gimmick ne political gimmick ne hawks ne ba optics ne rhetoric ne ba rhetoric ta chatpagi concept sida dum nai budi sunga yaro ba uzi mamangi koi mayam jo haibi gre parliamentary election se koi ta chawru budi haibi assembly election ga parliamentary ke no jigri kitang khenai na ado ai di 100 ki parliamentary election ja masidi assembly dagi hen na bu thawai yaw na tawe kaino da ani thagat ta yat bani na sidigi ani thagat ta da kaino thok ka do wi phimam nei bani na 100 ki parliamentary constituency ki election gi result se result ki to ga ngai gi process hai tare ko election day da thoi ba thodo Nomoi caption liba, adigi threaten doriba, ra koi election jila muscle power sinari ba, gun power sinari ba, money power,
Sigi whole thing to say yang aganda mamang the among pong talk kidriba parliamentary elections sing the target aba mami amaka 100 ki parliamentary elections yam chaw na taye adudi madudi ekoina hangdraju khangi manamdi congress ki di MLA manga khatane aba hojik su manga khatani adama BJP ki di MLA contract thoyam na re JD ri chongin madu contract rate ram do male I'm subject to correction ko 37 MLA na moi alai du di tu osing hatan 37 MLA na vote khoma matam da aduga 50 aduga congress ki manga se ga 5 versus 37 ne ba adu sida is the muscle power money power city karam mana season ram do no du di ai panjara ro ge ba ason mana di sina ba ngamoi kan mana sina ka do ni madu season na hanagi season nariba mami target daba muscle power money power se season na unprecedented margin da vote lakh amaga lising mapan ga chanipan amada koi honorable MP angomja bimul akoi jamna magi nearest rival thonozum basanta kumar singh matam du cabinet minister oirine mangondagi helaga kari ne sigi 9,801 gi vote ya kari gi nong 11 hoire no haibada ekoi gi total electorate se lakh ni pan ghatane ya aduga Varanasi da di lakh sida sum double le ko ngani ba ada Varanasi gi koi honorable prime minister Narendra Modi ki constituency sida board le pokpa matam da Narendra Modi na magi nearest rival gi heli se board lakh am lising tru khatane atuk chaw constituency to the prime minister na board lakh am lising tru ka helaga ojabi mol gumba Ozao in a legeramba, me amana, cabinet minister, lag amaga lising mapanga, Chanipan ama hen by ja. Public na kari, Kaligi have a BJP in a Kambim to him. Adu telling a Sigi 40 Gani Haina, Laura is here, Madugi reflection, Chonga Yodun Law, when in Lojay. Aduga, Kendra, Koi Assembly constituency, Kuntragani, Toy, Tapakisida, Kunga, Marida, Kanona, Ozabimola Litorine. Aduga, Nipan Mapan Sidana Mung, Koi, Sarvasantana, Litorine. Adu already 37 a combo to the boat Yampang Manative. Boat Moy Mangakana Combazida, Combagi to Oga public key con other 100 key gun power seasoners, money power seasoners, muscle seasoners who go 100 key public key awakenings here. This is word. Yam taganing I will can only Mokogi, 100 key political consciousness, awakening Amakaglaise. Eh, quick Pisania, Masalania, time for change. She did the change, the older the equation, Habugi, public key can only delay him. At 100 key parliamentary constituencies, the Masimadi and positive way. Okay. I mathangi round say pamu de malak jege pamu pot se hojiki lady bese khogi phongdokhraba matung da BJP ki side ki phongdokhraba matung da ngasi se mo evening da khogi congress ki side ki sokoi ki congress ki president ke mega chandra press conference ama khakso pangthoi ba press conference da mangna phongdoki bese khogi former chief minister na phongdoki ba khogi absolute majority fangani hari bagi pot sida khogi thauna leitara gadi habitara khogi assembly se dissolve torokanda fresh oiba election nama mai pa taurakan da khogi maduda kamaina tawbano habigi post se khoi yenga sabigi pot am khakso phongdoki ba habitare duga yamna khogi ngakninga report am khakta khogi former chief minister gi ma ke Facebook account X account da thakla pa post am khakta khogi assembly the fall ba khogi che chang semdok pagi pot se khogi habitare khogi village shifting khanbada succession dagi appoint tawna ba union government dagi follow pa gadget se khogi off se or on tholaga succession da natan appointment chana halambagi pot se ba khogi phongdorok pa habitare masida hana dagi so hongna khogi assembly the fall ba khogi chayet na ba pot se leira bra habisini khoi village shift khanba matam da khogi niyom thugai rakan da khan khra bra bagi pot sini masina new village sing maming yam henkalak pa new village form torok pasida masina CHAOBA khogi region ama khak oigani na khanbi bra pamong kamai thamini Hojiki madu khomdringi da Congress party na ngasi kena tawe na haibedo press conference am tawe do ID Congress party ji tanbu tandeng khale adu mo woi do ba choiron man ba wangang da press conference taw na khabar gi space mang na bane ba madu ihan nam thamninge adu dagi moina 40 plus is kari sensible orige kari 8 yaurige
hojik lai ri ruling the 55 ni Congress manga ama sigre 54 ne ba 54 se ba karim da to bangam dr ba do aduna 40 plus to kari praja da kari impress to gina ba question ma hangi ba adagi mamangi Sri Biren 2022 gi matung de second term je sidai da local body election me am to gidre je kari gino cabinet decision manga truk logi ba local body ki election to rani na ai masing thira lai ni manga truk logi ni e de siki mikal aduk kin overdue wori se sidi constitutional oidibra na traga constitutional hatya je moina tawra ba question am la ba adida mamangi 2017 da BJP na vote kagri se akoi Congress ki sang na palak pa anti incumbency factor mse le ko plus Manipur ki de hone bi matum na center da Modi na pairak pagi adugi web na akoi Congress ki 15 years of misrule le na moina hogdoga akoi ki 10% ka na mayam thonjalaga prajana ka kui na palak bai tan mane madu dei da boche khar logi bane ba ham bai 21 ka ba se adum na di werga aina haning di hojik BJP na 2027 da vote targa di chahi tara gi gap am leide ne ba hojik su chahi tara gi matung da Congress ki 15 year misrule sum taina raga vote kyam phangdari no moi ji khabar da kari da adu gi taina ba su dum uri ba hojik se adu da akhoi gi karam ba state da CM amadagi law and order gi power lokthoga chief minister ne thambase constitution karamba provision de yauke ba se punamak se akhoi chidadi Manipur da di BJP je contra ka ga nifu ka ga yankhai ka ga mi imdana rule to bine ba Amit Shah na Delhi de gi na raga whoever home minister to bine ba ada thaduna 8 yauk da ni masing yam kar sarkar paini na mayanda message ma pb odani victory ke no ni karimta akhoi 8 yauk de adagi Sri Biren na kenosi ma chief minister oidra matungda hojiki hariba village ki kari matang je sigumba Manipur kan ge khalam mani aduni na maya ma putreba man aduk sang na pairing di tawdri no hojiki village ki wafam je all India da cookie singi maru na village ki inheritance kakhe ba koira bane ba si khoi magi second term da su khoi MLA RK imuna phajana phongdo khibjule re Mizoram da su si chatna gidre ba adugi matam da gina ngasi bugda nearly chahi ma khai mungne adai kan de ma committee action lo dikar gino hojita power pai tra kan da chief minister lo thok kan da adu me na puthoga ai si gi tawge khanjara mani ngamudam ni have kari no mayam ri sympathy ni ro aduga village cookie village ki matang ji already unconstitutional oirabne ba kakrab ni se record ingbiu aduga Manipur da anything to kan da Sadar Hill village association ka ni yahalizin kari no constitution ya ki jaba kakra poto si kamai to no yahalino all India si da private pers muthar training da we can loi muthar kre ko adugi matung da apik level la ko ki village si lehelmi se duk sana Biren gi matam da amadi BJP matam da city constitutional oidori bra aduna hojik si am se na harada praja si mai magi hingna ba hona ba da mathau chili kholi akhoi kari hai tare mogi memory se politics ki hiram da khar tien ui asai akhoi ge no su Sri CHAOBA so high big ni masdi da full advantage lawduna leyeba haina ba ma leibane akhoi gi gadha lising budi ko mi ma khani hena singena aduna sida aina haijari je with due apology MLA myam che adune na haiba na chade ko adida MLA ruling the yankhai mari leriba parties na karim tawngam draga nifu khakara ke rudino ba adigi mamang da Sri Biren na mai ahmad tam da yam toina haigibni mana kumathoi karge alliance ne karine tawraga akhoi gi simple majority of na sarkar sim matam do angon da MLA kontra ni thik te pio Manipur je sana laiba onthoki haidro kontra is kar matung da kharaga tinchilaga 55 surena Manipur je sana laiba la na traga misi laiba oido ra misi di let noi maru matung da hapdo adugi laiba olira ada moina pa nga ma palaw da lawo se sidida mayam na di taning masi ai magi follower na kai na ko aduga Manipur hai da maitei marta ekoi su yawri ne ta ba da yam wai ba ekoi su kari oina khallaba no mana na khale adu sum ngang thera di yam no ka yar pa su ye aduga hojiki hari ba village ki kari gi do madudi yang na magi 2020 gi tam pai ba horpada
मागी सुमरी थोनो ममांग नो पारो आरके इमोना खबर द चाउना हाकिमी कुकी चिप सिस्टम से चना गिदब कुइरे मिजोराम दि मदु एडॉप्ट तोरे चना गिद्रे नागागे समायना मखोई इलेक्टेड केनो तोरे डेमोक्रेसी नि इंडिया से अरे मणिपुर दा कनाना प्रेशर पिदना माना सुम यालिना अदुगा ngarang phongdro ina karigi motive to iseng sin deba akhoi popular reba afaba mayam ni tahogdraga ai si le na phur ko sum puthoi type se amadi magi supporter loyalist khara leiriye moina su ja puthogdna ko akhoi facebook da thagal ko yengbo yeng ngautre adu oramani dum khangeba o adu oramni Biren 30 ka ai taw thagal kangbu khara leiri ko adagi honorable ai sem kan hybrid yauri yo juko moi do ni sam sum panglai lek jani da ai thui ma lok de ado congress ni quite tandri di ngarang gi statement the press conference ka taw duna mata mahali do ai gi mo to so lo phaba pot okay ba mo yam zana thambi ke ai oza zau bda lak chagi oza pegi manipur gi pegi conflict se duma hoji normal si je hanjalak pangam dana leibna hogi any discussion any hogi khana basing se hogi conflict ki matang da duma lak pa ha betare conflict se kana gi matam da thokim na ha matam da BJP gi pot se duma lak pa duga conflict se lotion ba hona jibasina kari gi no ha gi pot se da su duma hogi party se duma lak pa ha betare tongan ba step sing ya na locally hogi center gi sat gi locally but fully implement to with matangam ki da gi pot se hoju fa ba lady man adu itaragadi praja singna pame basdi mangda taraga lady ba issue se khoi hana lotion bio habani issue sha hana lotion ji kan da khoi gi keno khoi gi chief minister so mu resign to ram tung da was president's rule da mu praja singna leram ba expectation ja mu reality da la pa ka da mu tayo na ra pa gi pot na khang lei ba adu itaradi hoji majority fangani habagi pot na khang so ji phong sana phong to re praja singna thaja do se karam ba side to habagi post ni uji lei se oza ka mai tham binige si akhoi gi manipur gi lebak se leba akhoi gi public haje batare ko tasengna hai kan di yamna hai with that yaba amai tanaba yaba ko adagi adum mi generally akhoi gi rural area da leba miyam akhoi farmer sing nei sing tasengna hai kan di makoi miyam tha chai ni ko akhoi ja adu akhoi gi public sing simrak da loinamak hector khoi mayam yamna khoi politics ta changan khong thangan dana amai to mi loinamak tin atena except certain khara ka tagi wai ne toris adu certain khara duna power je manipulate to wai ne adu lai point ti hojiki manipur miyam se sarok ta ga di khoi den sathiba so leite aduna MLA gi yum khara handa attack to gi ko masi je example ma aina hajin banate masi gi se it is khoi gi reported oiba adum kanu atane kana lengak se si pale miam sing se power pai ni ko si mi sing je khoi gi tang yaning ri haina mo khara la kana mathang khoi gi MLA sing gi yum myam ma kana attack to to adubu khoi power level ni na phawa pun myam to yes ai hoji gi yeng biu social media da dum khoi gi MLA kharsum thole am thole se sida khoi gi lining ba MLA da bam yoy ne ko adu gi le film sida taseng na hare kan da di matik chari bra haibe question dum lai mi sing se matik chari bra manam de akoi na vote thadori ba khoi na khubi choi pi ba kangmu sing se matik chari bra number 1 alta ga di madu gi introspection ne akoi ji haibe isa da hang je ba ma thong ta akoi ji wari ba akoi no ji pen de ba akoi no ji chak chak phang ri ba akoi ji right pi de ba akoi ne manipur da akoi ining tam chap ngam de ba nga sa haibe ri ba akoi gi sambidan hatya de ha ba do akoi ju manipur gi hatya de haibe se chahi ani hela ba manipur hatya se adu ita ga di khuje ka dori gi haibe ne miyam di ha ka launa na se kok to khut hamna le ni IDP singi film ka main tori miyam na khangna ru atani adu ita ga di akoi na taseng na akoi ni electoral mi sing se akoi kamatik chari gi haibe wang se asa akoi host na hangbi do sai sa da hangje ba ta ada akoi kenon so haije gre Chandrakumar so haibe gre now is the time kara matam no haba kan sida public na akoi gi leriba voting train se sida sida hana gi leriba train sida gi kitang thaido kan sida isa ga ju na tawa isu leba ke na ta su tung gi hau to ba yumi sing haje ba ta ko for the next generation akoi laiba na angang sing silaiba sing sig da mata akoi gi khalla kan sida matik chawa leaders kitang ethical oiba sen char ga su yam kan chawa na tawa adagi kan to ta ga su kitang dei na ko mong do
lesser evil hajab tai adu at the same time akhoi like ki mangan amadi kitang akhoi law semagum ma kitang phaja phaja semdana adu wangang mod su khoi drama gi pot yaw de bi adagi akhoi gi ai mantri oirabni ml oirabni ai di gundai ta to haye sorok si ai gi ni power pull ro adu kano sin na ga da to ga ha akhoi u lai ngata ne ose adu masi train sin tang thuai ma thau ta ha ta ga yes the power of the people hajab ta ko adu na tro democracy wan do ha ta akhoi tha ki mi do mana akhoi lu jing mangam re ma di ta sing ha ra kan da ma sai ga to le re mana achumba seng ma to ga na ha do loina ma kano le me mana manipur kan ne ha do kalaktre hojik manipur ga phem le ga adu ta ga di ma khoi na ngai ha gi wa bot ma da khut lo na ga sakre wa sak mayam adu mayam do chummi bra matik chai ra ha di hojik matik chap chap tam ne khanjai ha ta yes now is the time to think adu kan da akhoi chane isabu rule do jabni na akhoi hanak lak to ba 2027 gi vote chi da di akhoi na matik chaba candidate khara ma di fill to ma thau tai adu anu manipur ma sengba kan si da yamna ethical loiba mong ma da voting to ma thau tai youth ki da ma da khala kan si da youth ai ba je lebak ne lebak se mi mo le ho tai lebak ni ma kan do ba natra lebak ti adum le hor ni ha je ko mi gi issue gi wa ni lai di kem chau dina lai harau bu lai chau bro ne nungai ti sinu pa ji kan to ko lo tu kai hai te na lai harau bu de lai harau bu da chau tu mi sing je mi ne akhoi handak chu bai lo video kha yen u re na akhoi lai chau kon te lai na ga chu thola kan je si kan to adu to khoi kan si sin nungai te mi sin din sin pa se ai kan to to han ga nu kai na hai ba na te mi ne ne ba to i last ana mi do mi na mi issue le ba wa ne adu gi issue da ta seng ai na ninga ai na la ninga point si di akhoi na khan ga dawse mi gi khan la kan si da karama mi no ha ba kan da tung gi mi ro akhoi gi lai ba icha issue sing si gi da ma ta khan la kan si da towards better towards a resurgent oiba manipur ma thamna lo khana ba da akhoi gi right to akhoi gi vote ki exercise akhoi gi leiba sai ma ku ding lai ba nasal le ko hanak ta di phajana khanda ra kan si da campaign ama to ma thau ta ya ta di bai kana na to ni ha kan da han jing kha job bi tare na sing job tare pulak punna kan si da akhoi gi awon ma manipur ma polak se akhoi political system ma leiba akhoi gi voting gi trend se ma ta ahom pu tho se ha ba ma si gi example ma handa ki sida leho ta ga di akhoi karam kan lo do no ha ba gi keno wai na awa ba ta ga su awa ba sida gi akhoi rise to ko tai hen na akhoi mai ik pane to je karam ba lam da bu akhoi india gi kai ku ji ha ba constitution hatia de sida bu chahi ani phari ne akhoi manipur mai hu lam po mi hana ba suna ba community ani kan to nei ko nei me loi nga ta india karam ba jaga to do no se after partition karam kan to do ri ge adu ta ga di ngasai khulai pa hali bisa kana pa hali akhoi miam da akhoi khulai pa hali bisa kana pa hali no miam haina ina som da so kana da akhoi gi khulai jibu manipur da lising manga tro lo mangri hai jibu ang pa thau thau om tra ba thiri thigali thigala kan je madu gi inquiry gi committee su adu ke no lakini ko ada manipur ngasai akhoi host na hai ji akhoi je manipur ji ta sen ha kan je akhoi gi laboratory ma hai je bata India government ki akhoi je laboratory mo hala kan sida akhoi sida militarized to cholo akhoi tongan ba makhal gi keno sanabiro pan mana kana pani governor na pale kana na execute to ni chief secretary tore akhoi kana MLA adaga law and order kana ngakani S Chandrakumar hai mana state ki law and order issues DGP itself lan matung da thola matung da lakwana tro adu ta akhoi state su kana ngak ge from A to Z kana ma te adu ta gi A to Z se mi to atop me am center ngak le now 2027 da di akhoi isana isa gi lengak to semjar se matik chana semjar semne adu 40 lakh ne di 40 adu wai 4.0 40 se khoi marakta point ama hapaga 4.0 lakhidra habagi potsuni ai Oza Chandrakumar da lak chege waza ki babu no sung sa bi khre gi local body election che khoi jai kya nam salakan da tau da na la abani adu itara di 27 da election hari khoi 13 tarahum doi shuba Manipur state assembly election hari but masiso khoi gi hauju si se center amadi khoi gi state se da so khoi gi assembly se dissolve to su na te BJP na palaga lairi ba ponam khangni khoi gi lairi ba governor
BJP government na tharakpani koi laiba mayam se koi BJP government ki oiba pot ngatani adu itargi central supari local body election su tawdana dum pangthokna BJP na namsalaga thamkrabani masisu constitution na thaiba constitution valid tawba makhak oidoribani adu itari 27 gi election hari 27 gi election su koi khara pagi chontharaga thamgi gadra habagi akoi praja singda pakhat panungnang ba ma faudabadi nate kamai thamini ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯕꯁꯤꯗꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯨ ꯑꯩ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯟꯒꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ executive order na tawraga administrator ki type da hapaga tawrakpadudi local cell body haisi sai local body sing si magi grassroots level lagi democracy gi ethos tu hingat halaga miyam ji grassroots level lagi magi hek laikai gi level lagi hauraga ward level le hauraga democracy gi kaino si chalan je na haudok pa pot ne ba masi article 242 to 243 or constitution ki, if I'm not mistaken aduga masigi adu tar di constitution gi provision ma pura violate tawraga ne batari order se moina order ma thuaga administrator mai apamba sana hada hojik si ekhoi gi lekai gi haire sine assembly constituency du gi MLA na hand pick tawraga ha pe ba adu oraga di democracy da di executive order si always subjected to judicial scrutiny ne ba ana madugi potu yade no high court honorable high court of manipur do ju pending no lei nahan yam sang ne hearing to we ai ta je aduga koina ngasai aina haijabu uje chai ani endele koi irang se ngasi bo koi palel lan bangamdri keno kangbupi sekmai da loire koi ri phayeng makha chat bangamdri arna sigi situation sida hojik president rule lady sisu khoi sai gi BJP gi haijaba tare khoi gi fake account holder gumba khara thuoga idi moi je minions na haini he khoi gi minions khara puthuoga congress ki manga aja ka taishan bane president rule lakpase president rule noi demand to udagi lae ka hai bane president rule is union home minister na torga governor ki recommendation tor lakadu pot ne governor ju BJP ni union home minister BJP ni chief minister ju BJP ni sitakari ju BJP ni atakari ju BJP ni adu congress ka mai na landoi no ala koi ne loi na khange haidi president rule manipur la is in fighting among the BJP legislators moi masen da chief minister adu no ni ba cabinet minister ip da ba mangi bi ba ana tawna ba dagi ne ha ada now hujik si ain nga sai jabu ni 32 plus 5 37 BJP MLA ne ba atai elai di ai thamjar roi ge yankai manga ne pulagati ada now 37 MLA leiba BJP hujik ki BJP legislature is the government form to ngam da base when sagi kaino dadi 2017 dadi kuma thoina bu form to ri ne ba aduga BJP gi yamna distinct oiba moi gi character amana governor have a post ya BJP gi rules is misuse to was ya ngasi mo gi India da unprecedented ne ba Maharashtra da ahing da government was glory ne popular government ama thukai raga adagi Uttarakhand da governor rule Congress government thukai ra na Harish Rawat orangani chief minister se Harish Rawat ki chief ministership si thukai ra government ja aduga president rule thamme na adugi president rule si Harish Rawat na Uttarakhand high court ta challenge to wa Uttarakhand high court na president rule se illegal ni unconstitutional toraga quash toraga hani Harish Rawat ki government ja restore to wa madugi mahijum kai do wa sai constitution gi hatyari ru ni ko constitution hat pan numit ki mohoi eno junin laksare se president rule thame president rule du kae KM Joseph ko justice KM Joseph na kae ba ko mana let to go ben samana adu kamai to we adu gi president rule si kakthalu bu do adu kakthalu ba judge ya supreme court ki elevation gi amuk lakpa matam da
मागी फाइल से सुंथा थादोक्ट्रे केएम जोसेफ से अदो सुप्रीम कोर्ट की ngasai जजेस की कइनोसी प्राइमेसी से हांदगी लेबनिना अमोन रिकमेंडेशन रिटेन तौरगदी हापक यादेन हापा कादम कइदोगे केएम जोसेफ की सीनियरिटी से जज अहुम की पुनः लापदा मार मनिंग दम थंबिरे अदा हुजिकती अदुगी थोक्तनबाना सुप्रीम कोर्ट नो इना तारे रिकमेंडेशन हानबदुना सीनियर ओइगदौने अदाइन तौदुना जुडिशियरी की सेपरेट इंडिपेंडेंस ऑफ कइनोसे कोई separation of power हाइजर तारे executive legislature and judiciary की सी की स्कीम सी थुगाई बाय जे संविधान हाली नत्रु अदु की केएम जोसेफ is a classic example अदुना सिम्बा इंसिडेंट मैम ने ग्रे पंजरोय गेबा अदुगा हुजिकी कुंट्राइन थोई कुंट्रात्रे द गवर्नमेंट फॉर्म गमदे अदुगा फॉर्म तौदबिदा हुजुजिक प्रेसिडेंट रु थम्मिसे बीजेपी मतमदनी स्टेट बीजेपी नि सेंट्रल बीजेपी नि मसी पब्लिक की मैंडेट कुंट्राइन थोई का हनगेबा पब्लिक की मैंडेट से इकाइबा पीबने इंसल्ट नेबा मसी भयंग पब्लिक ने भयंग न वोट नक्सला काना कावरक्त्रगदि निम्फू काबतु ओ टिकेट लेम दोरिमने टिकेट मुझे बीजेपी की टिकेट से आइदि लेम गदरान खंदलेबा हुंपू टिकेट थाबदा कुनगुम तौरगा निम्फू हम लेमदना को अरुना अरे हुजे जो अखोइना सिदैदा अइना निम्फू कानी ना कोई क्लेम तौर टोल क्लेम हाइजे बतारे को मसी अइ करी बेसिस त तौरिनो हाइबसे अइ जो अंडरस्टैंड तौर ब जगा यावखले बंग साइ सुम सिगी टॉपिक सिगी सुम गाड़ी थौ थौ खलक बदा सि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन न तालगा मणिपुर की हेवोक अमख मेहेम अमख सही अनि मखाइ अनि सी लालै छ बीजेपी की एमएलए तरे कैबिनेट मिनिस्टर अनि यावरगा डिमांड तौरपदगी नेबा नाउ क्वेश्चन नमना मु कैबिनेट मिनिस्टर से लौथोकपा हाइबसी चीफ मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव ना डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ने कैबिनेट मिनिस्टर हापी नबा न चीफ मिनिस्टर मनि कोइ नरिसिने एमएलए खर मान हापंगम मनिना लौथोकपसु ngam थोक्तर जुदे नाउ करी की लौथोक्थ्रि यस व्हाट इज अ क्विड प्रो को अदि मु बीजेपी की एमएलए मंगा से मोइसी पार्टी प्रेसिडेंट ना बीजेपी की पार्टी प्रेसिडेंट ना ngasi फावबा पार्टी दगी लौथोखिब्राबा खoi pong chongtham bijoi di मंगोन विक्टिमाइज तौब कइनो म थोएर मावेन लौथोरिमनेब इलाइ लाइना याम लाइना प्रोसेस का तौदबिद अदुमक अखोई सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट अमना इलीगल ओएना लौथोखिबा माले को नलेन बोइने लौथोय अदुगी एक्सपल्सन ऑर्डर तो अइना हाइजबदी ngasi बाउबा पार्टी प्रेसिडेंट ना नोइना सिगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालगा मणिपुर हेवो क्रिएट तौरिसे बिकॉज ऑफ दिस व्हाई आई शुड नॉट टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू यस अदुना नोइ के पार्टी टिकी तांथोइदो मरम कै लेगे ना हंगदोबमा अदि कैबिनेट मिनिस्टर की ngasi बो ड्रॉप तौदेबा ड्रॉप तौद्रिङैदा दम सीएम चट खसी मिनिस्टर चट खरे होजिकसे अदुगा अमुकसु येंगबा याबमना ngasi फावबगी ए ममांग दुम पंदि पंजरमम ngasi बो चै अनि की मे 3 2023 दगी थोल इबा मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट से सिदैदा बीजेपी की एमएलए अमतंग हाइबिरो खोगी मियामगा लोइना चटलगे ngasiदगी आई रिजाइन तौजरे आई नरेंद्र मोदी की साइलेंस आई बेयर तौ ngamdre दिस साइलेंस इज डिफनिंग एंड दिस इज implicit as well as explicit सिगी अदुना आईदी पेंद्रे हाइदना बीजेपी दगी टोनी आई एमएलए दगी रिजाइन तौरनी आई मियांग ngasiदगी चटमिनरनी हाइबे एमएलए अमतंग बुथोपिरो अदुगा नि खोगी ngसाई ngasi ma kari ba BJP ki kaino jena conflict si Iran jam solution ma ngamdraga aikoina next ki general election torok mutamda karamba hope ta moida vote firaga Manipur se amu hanna restore torokini idea of Manipur se amu hanna chela khini haiba se aikoida kamaina tawduino ari amu sing da mu yengbiyo ba sing da ju unprecedented margin da Alfred Athana kari ne ba moida sing da ticket bu puthok ngamdrini kaino bi ngamdrini candidate bu puthok ngamdrini NPF to in a support orient or to give a poor never. They do the Nimfu Gado is sing the MP give water candidate Poputongam daba BJP na. Other day, as I 40 is a tampaki 40 is more to evermore. Madugi put to the Mittel on the Haragari Mang the Mangratan Vira, which hunting Haita and English Taragana.
ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯥꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ Okay. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯒꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯈꯤꯇꯪ Okay, okay, ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ. ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯀꯣ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯪꯒꯂꯣ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯒ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯥꯔ ꯀꯣꯞꯄꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯕꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯗꯅ ꯊꯧꯖꯤꯟꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯀꯠꯄꯅꯤ ꯀꯥꯔ ꯀꯣꯞꯄꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯥꯒꯤꯗꯣ ꯌꯩꯗꯅ ꯇꯥꯊꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯊꯣꯛꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯏ ꯉꯝꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯖꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯍꯤ 7ꯁꯤꯗ 8 ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯤ ꯄꯥꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ Congress government matamda loishalamaba hoi Congress government ju sigi jaga je aiju kitang moi gi critical oininge loishandana thambirambagi ISBT se building oina thamamabane ba only process khar toro sanga do sanga bu sanga ramabane adu ju loishandana sanga ina khara issue leinagi Congress patamda ada ISBT je huji karamba phibamda le adigi Secretariat se akoina aina Congress ki honorable akoigi hanigi chief minister biramba ibubigi matamda leiramba building block ki structure to khitang budi kano tawi koi secretariat se ai dum tham thau lambi thau bu uzayeba okay khujimo dum chap manan lei adagi makha ta bada akoigi aina uzabada footbridge ama ni sari je mangai reba BJP ki thangai sengba kaino se mitmang da uba yaba miyam na uba yaba development hairagari footbridge ama little flower ge swaida saba kasham pat ki junction da ma tawriba ado governor gi sigi kangla gi da tawri si dang khak aina ujayeba aina u da budi lenamba ju yai ko ado infrastructure da fail development road ki leiriba phibam mari flood ki pura complete failure ne ba asigi whole complete failure sida nimfu kani ana ngasi claim am kan tawri che asi basis kamai hai bujano adu ne ba okay si adum masi research to we hani lo je okay am ngai se ai loshilak pagi round se ai tentang na round am tang lak jage babung ai babung dai hanan lak jage babu koi gi conflict sigi matang da manipur gi situation sigi matang da koi gi union home minister Amit Shah na amang da so ina panja ki ba contradictory statement phone to ki besu lai mamang da so koi gi maintain a schedule draft list ta janna bagi recommendation tha bagi koi gi high court ki order na maram orakan da manipur gi conflict se tholak pani hai ba statement koi pda da bi ba koi gi statement am lai kre ethnic conflict ne hai ki besu lai aduga ino no bahanda ki Prime Minister Narendra Modi na akoi jai taramathoi akoi lengak lakpagi numit ka mari lena na akoi Times of India na loba interview ma su 90 minutes ki interview am khakta su mangna Manipur gi thoi ba situation conflict se akoi ethnic conflict ni masi mamang da su dumak thoki masi jai ahum natraga mari akoi thoba matung da dumak lotion ki ba ngak tani maram matuna akoi nakal ani gi akoi conflict thoi ba akoi community ani se gi marak da akoi yasana ba ma purak tri faw da akoi popular government sem gi pot se akoi lei tri ha gi pot am kok su phongdo ki balai pamung gi ba expectation da husik se BJP gi ba magic number su lei bani akoi Manipur sida assembly dissolve to sida te do itaradi yamna athuba matam da khoi popular government ama semakani habagi expectation lebibra natragana president's rules adumak khoi sang tharaga leigani habagi khalon lebibra kamai khami amishana haridudi amisha is number 1 mawal we ataba home minister ne kwaidagi matik ta home minister ne manipuri conflict haurakpam solution da mana khena ba taruluk sureba taruluk sudro emotional aduni high court ki kenoni hai adagi akoina mawal du parliament da mana hagi lo August 2023 da mana du kari hage namkhai wang madagi cookie pan bane khulai pa ba cookie mem changchal aga manipur gi akhoi tangdu lai ja ba se disturb to bani hai ba adu hai gi bidna kada id lang thokre adagi mathang chai gi 2024 September 17
मोदी की हुंद्रा मरी सो बर्थडे मोदी बर्थडे सेलिब्रेट तहन अदुसु माना मोदी दा अखोगी बटरिंग तो वैन माना करी हैगी अदुगी स्पेस मनु माना करी यावगी दा मणिपुर दा कुकी मैम चंगजलकबा विलेज मैम लिंखलकबा अदुगी फॉरेस्ट लैंड मोय एनक्रोच तरुंबा पॉपी थाबा ड्रग थाबा मैम छांगना ngangiba साइड ngangnari मैम जे अदुना काई चक्रे अदुगी मणिपुर की तबरिबा अखोई कॉन्फ्लिक्ट से ethnic conflict ni terrorism na te madu da khange ba mi sa terrorism ki art khangdi je terrorism ai ba art di public khulai pai da ban capital ki hen khol tar ga ma gi political ideological or some other dharma gi ba aim phangna bane ba adu phare mana haining ba hairo ami sa je ma mo lo ga da ba atop mi mo oire ba adu aina hangning di se khujuman tabida singchan ba changba मपा मचावना मरी टॉर्चर तर हार्ट क्रिटिजी टेररिज्म नतबरा मोय कंप्यूटर अरगी कोक्ता दा मपा मचा तुमिंग दा चंगा ग मंगक ले चिंथो कापि दि टेररिज्म नतबरा जेरी द नुपी अहम अंगांग अहम इन कैप्टिविटी ब्रूटली टॉर्चर तरगी साइन भंगी अदु हाल दिन कैनो सिपियां सि टेररिज्म नतबरा अरगी लिन थोबी हम हेमान जिन टीनेजर नि मांगरगा मोय फोन भंगे मी हाट लोइ फारे बॉडी भंगी करिनो मोय कम्पेटेला अमिसा टेररिज्म आर्ट खंगदे पंगा दा गाय खुदोंग जाबा गी मतुमिना अर माना हागी बसे मैते कुकी कॉन्फ्लिक्ट से मणिपुर थोपा एथनिक क्लास की चनबी मोइना सही अहुमरी चंगी है को अदुदी सही अहुमरी चंगमनिना अदु यानद्रिबो सरकार सेमोय हाइग्रमनेबा अदु हाइग्रम दा करम कांदा सरकार इंस्टॉल तर कदिनो अति हारि मैम जी कनो ngang age pangang ba mi mo interview na seriously ami sagi statement study tok deba ma kari ngai kari sero no haina khalaga adagi masigi punamak chi hor khumje kamai tok da BJP se manung democratic oi deba democratic oi dabani no moina tok forbo khudimuk democratic oi roeba ase local body election de khadiam de karam kande BJP manipur pradesh ki president elected oi geba akhoi बुथ लेवल दा मंडल लेवल दा डिस्ट्रिक्ट दा इलेक्शन याम तक्सन नि याम लांगी बा अदुगा प्रेसिडेंट खलम दाय कांदा दी मयाम ना इलेक्टेड तवरे न चे चांग लर असम दे हापक बंगा तने मसी स्टेट की प्रेसिडेंट खक्त की नते नेशनल लेवल ज तवे बा अदुना हारे आरएसएस न हारे बिसे हिंदू प्रेसिडेंसी हारे हारगा अदुगा इलेक्टेड मालंदा इलेक्शन कमीशन की ममांग दा अरा सिकम practically समाना तो वो पार्टी से न कदाई देगी डेमोक्रेसी ऑनर तो तो वही मनुंगा डेमोक्रेसी लेते बा अखोई की हिलर की नाजी पार्टी के जब माने बा अरे ये अतोपमना हजिक मणिपुर में यामना हंगनरी से मेजॉरिटी ले न करेगी सरकार सेम दिनो सिनेबा अरे अखोई हजिक मेजॉरिटी ले एमएलए से कमाई तो गे 24 जनवरी 2024 दा कंगला दा एकोई मिथिबोंग मितंबाल ओइजररोय न वासकिबे नत्रो मी अमबो मिथिबोंग मितंबाल ओइजररोय न 2024 दा वासगा नोंगालगा मिथिबोंग मितंबाल जे ओइदब्रने पांगदबे मी अम खनाय ngasi दगी पांगदबो ओइजररोय थौना फजरगे हेयन दगी इबजो खंगबि मांगदे वासगा मान नोंगाला थौनाय दा फब्रो अदमाय वासकिबे जन मखोगी इमेज दा कयाम सुई अदगी तहुम थबो थबकला मदद वासकदा लेथो लेग्रिजे बिरेन खक्तनेबा अदगी एमएलए खरा कांग्रेस प्रेसिडेंट योना असॉल्ट तोरिमि adu maina tawgraba mi myam do moi we are our sympathies with them but maduda they didn't fight back kana gomdra su FIR file tawduna adayamna akhogi magon da personal attack tarapa moi da dam humiliate tawda karim takwa ngang mangam gidraga hojik akhoi sarkar semi irang kara handari adidi akhoi sanaba yani thajde adagi ai chance phangit amta ka haijage ko akhogi ngarang ji अखोगी ओजा बिमोलियाम चेबी प्रेस्टेड बिन थले मदद ngang इसे कैनोनी बिसिजिन ngang मने अदो बिसिजिन ngang बि हम साउनो nganगे आई बिसिजि अदमाना मागी नेचर हानजि हम खंगी अदमाना nganगन मी नतेबा कनागुम इनजलगा ngang बि माले बायदि करिनो बीजेपी मनुंगसिदा ओजा बिमोलमो ई का मी ओजा बिमोल सातेने ई कायो मोना करी की नोइदा कयाम थिंग का के दा अखो एमपी अमदि सोइना पिरिने असोंदो जो वसक थोबा अरे सोंदो जो पैसा फोर्स तदा सिनबा अरगा मयामने याद्रमने ओजाबी मोल इहो होन देबिदा हाय तारे पॉपुलर बोना का बसे मसदे इगो टेक पन नुपाम यावरिबा असेंबली दमा हाइग्री जी मयामना पार्ट प्राइम मिनिस्टर उनुरुसोन हाय कांदा आइबो करी माई पुदना प्राइम मिनिस्टर उनुरुदे न हारिदो अदु कयाम थिन मनुंग सो एसिनेबा अदुना होजिक से फेसबुक तो जियाम नुंगाई ओजाबी मोल जो खरा वांगांग दो फै
mana heng ngang gi comment mayam against da adagi hoji ngarang hairi se mana election mamang da IDP sing mayu hanjalagani haire me adani thangai sing badi mana center da su congress na pala adi na haibu eram basi ai oja bi men ai magi kesu kanonti MP mo na thabak am su perform tori ke gino maga altraga ani se mabani na ngang da parliament ta do ngam de point pukhali mogi di opposition ni mogi mathau di government da thabak to no ngang badi ne ba he's performing very well adu leriba situations da go oja bi molju ngang ba kar han da pai kari no da man ngang da yaning de hai binate go mana hek ngang ba ga Facebook da kari da social media da mukpru bi sawu du mai sawe ba kana yam chak pa pa am lei bani na chimel lei jare ko ari da khabar da to ju yi nga si se oja bi mol da hang bu di oja na kari gamba manipuri se mo di kari tawni ha mana hari je center ki chabi dhabada chatoi khai bani hangmadi matung na khumbane ba adu su social media ri ongtui loire ba asie moining bai wakal ga su leimane adu to mane kana kari haidno manipur ani khalei kana go mna CM moini kana haidab ka hairu ro ko oja sarni ari atopamna BJP ki president mathang ai weni hairu ro ko som dagi maharathi arjun men tin ka pada go som da madi aduni hura mani naharon yaro mani chen ka pada adum oiroi ba masi mamang nam thokre maming di pal roi MLA ang khana akhoi airport BN party ang wai BJP ki president oire ni hairu leba adai di kamai ta ke dang sai akhoi tien ka pa myam do madna ka pa je center ka pa kana ma de jidi de pasa khair mani adu mam sa na se kau jeru myam je adum kau na ma loir ko BJP ki president ko ni hairu ba no pa do loir ba ni adaga chief minister oi ni ngan oi ka su kai de ojabi mo khon anyone ada ai chief minister oi diri hairu ba ko no pa do kang ada le mo pa khada le amot pa ke loin ching tho ka pa ne ba khara sing ba pai manipur ke situation phatte ba okay babu oza zaw badalak chagi oza koigi ngasai oza Chandrakumar na haibi ki ba betare koigi manipur da koigi separate administration ta la kan da koigi irang haurga leri ba se koigi BJP gi MLA mani minister yauri bani masida koigi mamang da so koigi tongan represent section amadi opposition side gi so koigi moi gi mathak da disciplinary action lokat bi habagi koigi demand se tawraga su da mak lakra bani but tawda na house fa ba da makoi se koigi adum lenga haidi BJP da yauraga leri ba ba tare makoi se makoi mathak da so action am ta lokat bi so leite koi union territory for PU habagi posel lei grabani but adu itaraga di house thoi ba present situation ha ba tare manipur gi present situation se fa ba da fully koi gi resolve to ba ngam dresina karam haina koi gi 27 gi elect ta koi gi majority oina mai pa ngam ga dori ba ha ba question sini ba ozagi ba opinion thambi ai ngai sai am haisagre simple put tasena ha kana di madi tasena ha kana koi gi political koi gi kari haja batai koi gi wangang makan sida kari haja batai mana bangang ba drama ngang ba wari me am le no drama ngang pun pasu mandar mai to mo chalo ko lo kain to ko presindo adugi mi dugi magi real life ta lak poram ne adu ngasai gi drama gi pochim yaw de de drama yaw tali man oitu ne ana adugi drama sida chatpa mi myam sle myam sle ning mi myam sle but mokoi oijaba phangbe moi power phangbe moi sen phangbe adu dim san ta ne ko akoi gi lai matung su ke ke nei ko nei gen haina ba but akoi swai da lei bising film je lei hai ta ga di akoi gi ngasai am aha mai question da hai ta ga di manipur chane ba constitution ji karam no yes kuki singi constitution nam lebra mai akoi gi mai te constitution nam lebra right si every indian that pi ba right si akoi ga kuki ge da khena thambra court si judiciary na akoi kuki judiciary sina mai te ge judiciary ha adagi law di kai sakra na ngai drug plot me ama phawa adagi put pun me am di asom lo chakre adu ina kwain tawa adu gi law di kai chatoi ba adagi separate administration ni wari high kan di hojik akoi gi bifurcation am di le ne lai ti habi ai so atadi manipur haiba lams to bifurcate to hali se thawoin to hali na taga manung da karamba akoi gi deeper agenda haja tare of the akoi gi deep state lai ri sing gi to an ba ila am le ba sai na haja ba manipur se laboratory mon thok pra haiba ko chinu wai ne ba ana lai ba political akoi
elected singsidhi ngasai tamukon jo haibigre Chandrakumar jo haibigre akhoi Delhi da nong tur kan swai da satin kan bagi phim ma sum chakum sum leine ko adu phim da chong adagi phamu ju phamba swai na akhoi thabak to thingara kan cha ayo kan da kaim to ngam da bagi pot ma whereas mi nupa moina politician mo ita ko su this is where I put my foot down lebak ki damakta di ai khunai ki damakta di ai community damakta di ai thawai thar su yai 하이버스야. 진다 하이버 칼 역다 그수 액션 퍼포먼스 역다 하이다. 아두나 마시기 inability 싱시나 하이행 아이는 좀 징나바 간데 이번 BJP다 오지가 하이버 쿠키 미싱 역다수 KPA 쿠키 피플스 알라이언스 하이다레고. 마시기 이제 소고로 라마 하이행 just like NPF 하이다야. 마니푸르다 아두기 팸도 라카다 하네 칼레. 아두 타가디 constitution이 마타 농 라간데 assembly도 거기 꺄ම් 꾸이나 akhoi representatives of the house equal representation legi tawsia akhoi tampak te le naga khatang mate pangan ga akhoi gi leba jilaram kangup singa dagi akhoi gi mate prop singa pulla khatang sembe aba assembly ga equal representation ek amale people represent ek amale na awtari cookie ju represent tawdu ni tro awtari assembly de kyam kuin hangan thamya de sigi ju tonga mem den how is akhoi gi Indian government going to fix this constitutional akhoi kano haitari crisis mem leising se si kamai tok tu no haibagi question du wai ne aduna ai mo tadi tasengna ha kan Manipur haibal lam je hu jit tasengna khode fail state haibado adu wai ni fail state ki akhoi chief minister oramba akhoi gi Chongtham Bijoy sing ko ngam maroi haidana resign to gram ne why ji kaino resign haibane ai ngam maroi tok jare haibane yes adu ta de mini pu ga ni haiba question ji jong lu ri bo ma haido aduna akhoi gi 하이버가 거기 독토록버가 미암기 그 wakhalon je 거기 media 도 중에 있다 원 하이버 스페이스 망나 더 그럼 레나 아나 그슈 카이든 칼레 하이엔 코나 라칸 저 거기 지 디스커션 또 코 싱장 크리즘 라amba 주 에코 그 슈부디 카이데 거기 나게 시 디타 제나간 팩슈얼 레버 아데기 레버 망가다 톡투네 아고 쭉 와라 간시다 거기 IDP 와데 몽한 게노 yes why Manipur ki kanogi ojile phim de kengmang de keno why only 40 MLA kani haita gadi yamna political oiba pamjaba khoi gi ojining phajam miyam suno ware ba lawba kap pi ba khongi ma sing no gi sum digre to is kaim haita kan the constitution khoi gi murder day haita ga English haita ri ko Manipur gi 2 years of murder is the kari haibi gi sine kado haibi nam dino sine this is the fact ata da khoi na leader ka matik chali ga hawani adu mai thamjage okay am pasan thamigre agogi hausi osa sauna pan bima tamda khogi IDP singi matangi pan bi ki bada khoi hausi fawda khogi 60000 above khogi people singse khogi internally displaced person on lady bane khogi makhoi singsna masagi maram damda hanjin fawba khogi to iba Manipur gi conflict se khogi fully normal sida lai have se haiba yada bagi pona makhak leidori bane khogi masi ki pot sida khogi hauzik paliba center da paliba madi state leriba BJP government ki side gi khogi IDP singi matang da tawbe ya ba thabak tawgani makhoi singse mayumda hanjalna bagi khogi lokot pa ya ba staff sing lokot kani habagi pot sida ba phongdo phasu lady but khogi thabak oina tawra bra habagi pot tu di leita ba habata khoi prefabricated housing sagi ba su leire leiba budi but IDP singna khogi fazana pami ba makoina keno tori basidi khogi masa gi maram damda khogi charana mata saraga su khogi maram namda masagi mayum da leizabaduni pami base but hauzik leri base mamang da khogi BJP gi khogi leader ama khagna ha ba tar khogi masak narba leader ama khagna 44 se unity oraga leire khogi anytime khoi sarkar sembagi oithokpa leire center gi yathang matung ina khoi sem gani habagi post lei khrabani adu itaraga di hauzik fawda phongdok riba wafam singse hauzik fawda sem ngamdrisina takpadi khogi political game political drama adu ora oigadori bra habasini oza Chandrakumar lushilapdak mai thamininge ki ngasai adum aina mamang da khomjagi du adum reiterate tawda yararoi ada aina sum ngasai IDPs ki concern si khoigi ngasai MP khoigi honorable MP ozabi molgi keno sida kan strike toy ani ozabi ngarangi khoigi hanagi khoigi minister biramba khoigi Sri Bisorjit ki keno do ayu tajare sum yengjabada ko he is more like an opposition leader ruling si kanana to no moi si khoigi hallucination de leibagi wangang oina du minus sum uzai baina adi
government pairami ji February bo koi pairami ne moin pairami ne ba ada opposition gi role lai ji kari no sai haibi gre opposition role adu di kanu da koi yojabi mon ne to hek pan bi legislative oversight function ne koi gi government na executive function ji koi lala akanda soire har kana thilla tak na bane yes ada huji ojabi mon IDP meam hanjalani haidai haiba aina sum yengjabada government ama leina adu double engine government ngamam da pur ama MP ama adu member of parliament MP haije relevant oi khanga ise manipur gi prolong history sida MP bimol gumba ma lak da gine parliament maitai MP amana manipuri MP amana khoi sa alfetni sumaina pure nik khai ngang ba yai kai jibu hanaki episode se nataba karam episode oi gene mamang na MP mem sa kreba ai maming matha panjaroi ngasi gi laiba khoi ojabi mol gi adaga khoi sir alfred ki makhoi ani gi MP si bhai tare ne ko sidai sida parliament mo gi space am ka kala iba parliament khoi manipur hai si lai we are relevant you cannot take us for granted peripherality da marginality da khoi hinan ba yaroi haina khoi existential question am ka to ri ise mui ani lei bagi ne ada sigi congress ki oiba MP ani sina full swing da work to ring ai da som da IDP hanjalani hai dai som da mu kai hai ai si maming chu panjaroi Facebook account on da BJP ki keno ni ojabi mol na vote kara kai do no BDM ma transfer to ngamra ni hai ba adu eta di BDM ma transfer to ngam de na moi na su allegation to ba aduga IDP lising fuji loi displaced to raga tawrong ga do thabak ti kaino internally displaced person sing si chuchanpur da leiba mitai leiba mayam du leikai du da security full swing da security na nga aga thamaga law and order control tawrong ga do ne aduga adu dina tadana IDP sing do ina moi thangdu ma phama bam thangdu aga sigi pot se tana na sin bra boi khan gale hoji metaphor ma kha he khoi gi MPP mola season ni manipur je kai re na khoi gi mingjen gi khoi metaphor se khoi gi frame se da mingjen di yaw ba a mingjen le joy long dung gu ma thua ma kana joy long kai ra ga frame du khak le hu bam le na ko cha ana madu gi metaphor du ne manipur ju je khoi ke no khoi ching da chat pa yadre moi ne khoi lak pa yadre khoi gi kuki jinau sing na som da lak pa yadre khoi na su asom da chat pa yadre aduga officer sing ju ngai kuki gi official sing na kuki gi rom majority ta ba jaga la le me dei na som jong lai adu ga separate administration ga ja mun na di ai di masi officially na draga ju virtually di ohen greba kanana because of the failure of the past government adu gi sai ta ta wonu hai biram maduni fail state ki mai lara ba khudam ju manipur ne adu sigi fail state je sibu si preside to biram ba ngasai gi ku hana gi honorable chief minister Chongtham Bijoy na si claim to riba nimfu ka ba gi claim se si ai di to honjaning de ana okay am nungai se loishalak pada pabung khoi gi conclusion point kitang thambi khoi topic siga related oina khoi prime minister Wiramba Indira Gandhi na 1975 ki Chongtham Kumar emergency tham ki bagi khoi constitution hatya din tawlidna yam bhai history tang ka ungkani January tang kuntra khudingi pung 13 da sor khuding siren khongmana kari khongino Madagi Puntra Mathoi, January Tang, Puntrata, Mahatma Gandhi, say, Nathuram got Cheko, Nakapaga, Hat Kivaneva. Adi Rastra Pita Hatia de, and a celibate Taugricino. Harawa Pundogra, Numaita Pundogra, Amadi, Taurova. Kapi Midisu Mahoyam, none of a mineva. Ani Subra, I am hiding you a point, say. Karikidam selective in our emergency, Torino, Gandhi happened a mission tongue, Kenomata Bioba. Kari Dibas Haga, our Punto would have in a Gandhi is the Amaru of Mimina. Next time will be ACC. 41 Kampo ACC must say scheduled tribe ki AC na table general never.
masiti 1917 gi assembly election mamangda vote ka ba Nepali candidate amakha ticket apply tarome ba bipeda mai mungdo kharka tamang economic call record ma ka ba mini ada da kai da pressure la aga cs me na khogi Nepali mitop ni ba bor defan ba yaroi kholoi to na ma je bor de khide congress se la lephan gi dabar kana to pressures kana na sakali no ba ada asomda Nepali si lepa ga di hoji le nemcha ki gen je ka da ba yari ne ba ma ka na ba अजगी अतोप नेरती उन साकल लगा नेपाली मसा से नेपाली सपोर्ट तो कोई वाने ते को जनरल ने तो कॉग दिन बनेबा अदुगदी इराय न जरीदा सब दिन तिमिन कार लाकरे हो जो ओइदिना समायना बीजेपी के मनंग द मैचिनेशन मयाम यावरीबा मसे प्रजा सिंग द खंगबी होने समय थमजगी ओके अंडरस्टैंड थबिगरे ngasiगे पैनलिस्ट अहम बंगना खगी ngasiगे थमजरिबा टॉपिक BJP will get absolute majority in the 13th General Assembly election during 27 haiba wafam mkhoi former chief minister na phongdo ki wafam sigi matang da khanane na bada saruk yabike ba panelist ahum makpuso thagat ba phongdok chari adugai khigi 2027 gi election sida khoi प्रजा सिंगी करम्बा खगी इहो लाकनी नत्रगा प्रजा सिंह करम्बा खगी पार्टी द करम्बा मिहुता खगी मसागी राइट सिनगनी हाबदु दे खगी थोइबा प्रेजेंट सिचुएशन सिगी मतुंग इना खगी मतमदु दम खंगनी हाबा वाफम सिगा लोइना नंगसिगी नॉर्थ ईस्ट विंडो संदोक सब नॉर्थ ईस्ट डायलॉग लुशिन जरे मिंग ताबिरब सिंगबो मुखन्ना खुरम जरे हक्चांग फन थमगे हायरबदी इरमद मसिमक्तद लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुर दसु होगिक्ति अवांग बथाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताक युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपमरोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तो बिरउ